Kompetencije koje ti fale u timu. Da bi uspješno pokrenula svoj biznis, bit će ti potrebno mnogo različitih vještina i kompetencija u timu. Neke od njih i sama posjeduješ, a druge ćeš morati pronaći. Računovodstvo je definitivno oblast gdje će ti trebati stručna pomoć, osim ukoliko sama nisi certificirani računovođa. Bit će ti potrebno i neke druge. Neke ćeš pronaći u pojedincima, a neke druge u nekim, na primjer, agencijama. Međutim, treba ih platiti. Kao startup moraš pokušati naći način da sve ove kompetencije dobiješ besplatno ili kroz kompenzacije, kako sam to ranije spominjao. Međutim, kompenzacije neće uvijek biti moguće. Biće potrebno pronaći neke načine kako da partneri i poslanike držimo motivisani. Jedan mogući način jeste ponuditi pojedincima ili agencijama udio u tvojoj kompaniji. Na primjer, možeš računovodstvenoj agenciji ponuditi par procenata svoje firme u zamjenu za kvalitetne i besplatne računovodstvene usluge. Pokušaj naravno što manji dio vlasništva podijeliti ovakvim partnerima i vidi do koje granice ovo sve ima smisla. Ako te neko traži 90% biznisa za računovodstvene usluge, naravno to neće prihvatiti. A ako te neko traži 2 ili 3%, ovo trebaš razmatrati. U svakom slučaju, osiguraj da vlasnički udjel mijenjaš samo za one kritične kompetencije. Usput, pažljivo razmotri da li se dopada ljudi s kojim sklapaš ovakve dogovore, jer će ti oni biti partneri dugoročno. Ukoliko si dobio investiciju od Fondacije Mozaik, našeg impact inkubatora, mnoge od ovih kompetencija ćeš dobiti kroz mentorsku mrežu stručnjake unutar Fondacije Mozaik. Kako god, moje mišljenje je da je bolje početi sa biznisom koji nije tvoj 100%, nego razmišljati o biznisu koji će biti 100% tvoj, a koji nikad nećeš pokrenuti, jer ti nedostaje sve ove ključne kompetencije.